Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Intay ibasa ti Mateo Kapitulo 15, versikulo 19, kan 20. Tati puso ti pagtaudan dagiti dakes a panunot, amang iturong kankwana a pumatay, makikamalala, agderep, agtakaw, agulbod, ken mamad padakas. Dagitoy timang tulaw iti tao, ngem iti saan a panagbuggo sakbay amangan. Saan nga iso, timang tulaw iti tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Aldawan, apay ngay tawan pay mat da Esther, ligaya. Diyak mo't naawagan ti cellphone na nanang. Ay, mga nun na perjan da matan iti dalan. Hindi kay ka di madanagan, umay dagi jay. Ay, ada amin ang dagiti kabagyan tayo. Isudala ang nga agasawa ti awan pay. Ala, taniin nakpay asikaswan dagi ti bisita nanang. Sige anak ko, tapada anak man da Esther. Ay na, itay da kayo payapad padaanan, Esther, anak ko. Ay, pasensya kayo nanang. San unay nga mi nakabisado di driver mi ti dalan? Ay, ayaban nyo nga ron ti driver yo tamangan kayon. Ay, Danilo, mangan kayon. Ket si Kangay. Sa anak pa'y amabisin. Mapan kayon iti lamisaan. Impaisaganak ti lamisaan para kada kayo. Ay naku namin no saan kayo ang makaumay. Madanagan ni nanang. Gumura kami ni nanang no saan kami nga umay ka ni Danilo. Kasta talaga ni nanang. Nalakan agumurgura. Oh, apay ngay asaan ka amangan? Puro karnimat nga minti sagana. Kat anya ngay nga rod. Reunion nga rod. Ay na, napili ak iti makmakan. Saan mat ama kasabidong dagitoy kat? Anya ayati kayat mo akanan? Ay namanang, nalinis ti kayat ko apan nakaisagana ti taraon. Narigatan ti agsakit. Steve! Ma'am? Anya nga iti aramidam dita? Mga anak pa'y, ma'am. Nawasingam ka din jelugan? Ay, saan pa'y, ma'am? Kunakmutkan ka nga apaman ang makasangpot tayo, wasinga mon adagos. Diyak kayat tinarugit alugan ko. Naginanak pa'y biit ngamin, ma'am. Agas may ti biyahe tayo manipod Manila. Ay, saan ka nga grason pay? Aramidam ti trabahom, ta susweldoan ka. Naawatam? Wan, ma'am. Naawatak. Apay manen aya napudot day taulom. Kasanumat, day ta driver. Nakasadsadot. Apay manen aya. Di na pa'y nawasingan jelugan. Day taka manen ako nakket. Pag inanaumot aji tao. May sakamat. Amo mister, mabisin mo't day akasken ka. Ay, agtrabaho, tasayang ti kwarta pag may bayad ko kankwana. Naskan analinis day talugan. Rumwarak inton madamdama. Kasla ka lang masinsinit dito'y balay dananang mo. Ay, jacket ti mangan ditoy. Agsakit to pa'y ti tiyan ko. Nanang, napanan ni Esther. Mapan ka no mang restaurant. Anya? Ay, Apay mo't na nakasta di kapsat ko. Nakapilpili mo't launa yan. Apay, adda sabidong dagiti makan ditoy. ay, delikado ka no ngamin, ti tiyan na. Delikado ka dagiti ipaunag na amakan. Ngam dagiti rumrumwar ijay ngiwat na abalikas, nagmamade. Ha? Nangag ko no kasano na akasarita di driver na. Bugbog kawan na. Numabalin, di na pa'y kayat apaginanaan. Ay, Di na ka di amo amas na patag ti rumwar abalikas itingiwat. Ngam jay maipaunag ataraon. Nakabunbuntog ka nga gungunay. Aldawon, partakan mo't Mabit ka dilaeng. Ay, isuka ta marurudakkan ka no daduma. Si kakanayon ti maururay no kastoy nga dapapanak. Unay kan aya. Mapan ka lang mo't mangan. Naskan nga rod akadwaan nak, tawan ti kadwak.
Di ka lang mabain ka dagiti kabagyam. Masapol pa amapan ka mangan ijerwar. Idinto ta nagadumot ti makan ditoy. Dinakman biyangan si Kadanilo. Adda kwartak apang restaurant ko. Anya langan nga iti maibaga dagiti kakabagyam kan ka. Nangruna ka ni nanang mo. Umay ka ano saan? Nagadupay lang ay bagbagam. Ibati ka ditan eh. Ay, anya ka driveran aya, nagbuntog ka. Agan anadakla ang ma'am. Makaparurod. Sukatan kan eh. Esther, Itay tayo pa'y kumaana kasangpot ije restaurant di taili. sana kabisado ni Mang Steve ti dalan. Ay na, apaman ang makasubli tayo ije Manila. Talaga sukatan kan, Steve. Pasinsaan dakla ko man ma'am. Nabayaga ko nga agpaspasensya iti sadot, akaskan ka. Simangpot kayo matgayaman. Narabyan kami. Naggastos kayo manan. Sana bale, at least natalgadak itikinan ko. Ay, unay matdaytan. Kasla imbagam asaan anatalgad ti makan dito'y balay. Da kami matlang kadagiti kakasinsin tayo tinangisagana kadagiti taraon. Ay, wan, amok dayta. Sige, inako na ginana. Rimwar kayo itay. Napanan nyo ka day. Intulod ko da ma'am Esther anangan, ma'am. Kat si kangay, nangan kan? Saan pa'y nga rod? Ay, unay matday dayan nga Esther. Tadi nakapinakan. Sige, umay ka. Idasaran kan iti kanam. Ay na, agyaman ak, ma'am. Unay kamutan, Esther. Di mo matgayang pinakan, jay driver mo. Ay na, isupay agastusak, sa duktumot laeng. Ay na, anak ko. Saan kumamot akasta, Ay na nanang, kastoy ti biyag iti Manila. Kanya-kanya. No agsadot-sadot ka, matay ka iti bisin. Angam driver mo ni Steve. Pinakan mo kumamot, Di mo bisinan. Adamot sweldo na. Di gumatang iti kanan na. Ay na, Esther, anak ko. Dakkel tinagbaliwam. Manipod nagnaad kayon kan ni Danilo ijay Manila. Ay na, sumanao kayo manan ako nak. Importante. No kasano atratwam ti padam a tao. Amok dayta, nanang. Nagadalak. Kan may sa akadakkelan akumpanya, di imatmatunak ije Manila. Saanan ang masapol nga isuro nakpay? Ito'y gayam ko sina ti paggapuan di mang angot ko Makapabisin. Wan bayaw. Agluto akman iti pinakbat nga ado ti patani na. Taiso ti paborito ni Esther. Paborito na dayta? Wan, idiubing kami. Daytoy ti kanayon nga iluto ni nanang. Ne. Diyak among agsidsidagayam itinatang ni Esther. Kayat na daytoy tasyak ti agluto. Ore siyak. Kaya't kumot dayta kanan. Saanen amapanmangan ijerwar? Nakita mat, sinaysayaat ko tinagluto, tapno awan makunana. Esther, naidasaran ti makan ije lamisaan. Nagkunakan ka mga anak ditoy. Anya? Mapantamangan ije restaurant. Di ka lang mapain mat. Ay sus, maawatan dakdag ijay. Amuda, delikado ak iti makan. Sobra ka mat, Esther. No di mo kaya ti sumurot, siyak laangan ti mapan. Agbati ka ditoy. Anya? Diyak tupay umin-inom iti danumda. Daytan to lakit din mangan ti aramidak. O anya bayaw, naimas ka di matlaang daytayin luto? Wan manang. Talaga na lang kang agluto. Ni Esther ngay. Saan ka no mabisin? Sayang mat, di na maramanan daytoy inlutok. Bebean yun. Mga tulat na inton mabisin. Ay, sabagay matkit di Mala, ibusin tayo nga rudan daytoy inlutok. Steve! Steve! Ni, ayan na nga tanday di a driver. Napnapanan na nga tan. Steve! Awan mo tan. Ay na, ikatan ka talaga ni Steve. Sakit ka ni ti ulo.
Napanangarudan jay driver yo. Awanin nanang. Anya nga awanan? Pimanawon asana nagpakpakada. Ti awanan bain? Ireklamok day ta. Pinanawan na tan. Tadaytan to mga min na alas sa panagsasaom. Anya? Saan ngamin atao no tratum kat? Nanang, nangag mo? Pabasulan nakit din ni Danilo? Basol ko ka di, no pimanaw day ta driver. Si kamot nga men, Esther anak ko. Naungat kalaunay. Anya? Agtanang ka kuma iti panagsasaom. Pilyam dagiti ibalikas mo. Nasaksakit ti mapagsasawan, ngem tay masaktan iti pisikal. Kasano ngay dayta? Pimanaw mat asaan ang nagpakpakada di driver yo. Ay, ado di ta ti mabalin ang maala a driver. Wan, ado dita ti mabalin mo amatang danan. Ngem saan damat nga agbayagkan ka. Gapo iti ugalim. Na, apay ngay. Pagkay kay saan daksamot tan? No apay mat ngamin anag naed kalaeng ije Manila. Nagbaliwan ti ugalim. Awanin di nadayaw ken na emang Esther. Anya? Nalabit, awan ti nakaiturad nga nakaibagakan ka daytoy. Takabuteng da ka, gapo iti saad mo. Ngem ibagakon kan katipod no. Sabali ka itan ading ko. Sabalin ti ugalim, nagalas ti panagsasaom. Ne, anya pa'y ngay tararamidam si ka Danilo. Agrobwat kan at agawid tan. Kaya't kung ibatim dito'y probinsya tinaalas nga ugalim, Esther. Anya? Kasta ti kayat kong aramidam. Kunamlan asino kang agsasao? Apay, perpekto ka aya? Kita man ti kasta pa nagsasaw. Kasta ka diti panakilangan mo kadagiti ka opisinaam. Kadagiti adda iti babaem. Agawid aklangan ngagmay maysa. Ultimo dagiti kakabsat mo. Saan da magustuhan day tanga ugalim, Esther? Di mo kumaurayin ang maumakan ka. Anya? Nagpakada kanya ako ni Mang Steve. Idarum ko day ta driver. Inted kon ti maudi asweldo na. Anya? Man nakibiyang kamot launay. Siyak ti mang paspasweldo kan kwa na. Kas kanyak. Nauman gapo iti kasta nga ugalim, Esther. Ha? Di ka kadi makadlaw. Dagiti katulong mo. Makalawas laeng. Pumanaw dan adagos. Gapo iti panagsasaom. Ken iti naalas nga ugalim. Baliwam day nga ugalim, Esther. Taawan ti serbi ti kinaedukadam. No kastamat anaalas to ugalim. Ne, Esther, kunak man no agawid kayon. Daka sa kadila unay aya tao, nanang. Apay akas to'y ti mapaspasama kanyak. Ay na anak ko, tanangem ko mga men ti panagsasaom. Nanang. Uray siyak, nadlaw kumot day taken ka. Kat jak kaya ti kasta nga ugalim. Nagbaliw ka anamim pinsan, idinapan kayo ijay Manila. Saan kamot asiigod akasta? Tada kami itiday di amayo, saan kami mat anagliway anang isurukan ka, iti umno apan nakilangan. Anak ko, sapay lakuma, taag serbi nga adal ken kadaytoy. Iso ada saya at magtanagbakasyon kayo dito'y probinsya. Kat bareng makaamiris ka. Nanang. Di mo kumaurayan nga amin a tao iti aglawlaw mo. Kat mapukaw ti respeto daken ka. Nga agpapan ti asawam. Saan? Diyak kaya't ang mapasamak day ta kanyak, nanang. Diyak ipalubos ang mapasamak day ta. Alangarod anak ko. Agpanunot ka anaimbag. Amirisem anaimbag dagiti maibagbagaken ka. Agbaliw ka kuman, anak ko. No sobra amaselan, kadagiti maipapaunag ataraon, rumbang kumamat,
amaselan tayo kadagiti balikas arumrumwar iti ngiwat tayo. No napatag kada tayo dagiti kanen tayo, mas ikan tayo iti patag dagiti balikas amang ipakita iti espiritualidad tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo